namhlanje awaqondakali noma liyaphuma noma liyashona ayimixile nje enza izinto zonke ezenziwa abantu abantu bezwe balesa sinisizwe bagqoka izikipa zabo ezinamakhanda amadoda baphakamisa amadolo behambe begqoka itoyitoyi nabo nabazamne baphakathi kodwa bayisinisizwe bawoluntu uhlanga banemithetho yabo ehlukile nifunani phakathi kwabo haleluya sibekiwe bazalwane sibe khona kodwa imithetho yethu esilandela ayifani nemithetho yabo haleluya ayifani nemithetho yabo ingakho bazalwane ngashela ngoba umthetho uwulandelayo awuvumeli noma abalesizwe ukuphila phakathi kwaso bekwenza kudinga mina ngihluke ngiphakathi kwabo ngingenzi njengabo haleluya noma inyama yami ingikhomba ukuthi nawe lento mayenze kufanele kodwa ngenxa yomthetho ophila phakathi kwami kudinga ngimelane nenyama yami wena yonke into efika enyameni yakho uyayenza yohlaza ufundiswa nesisodwa njalo nalokuvuma kuyena na uyakuyeka fana xoshe manje wahlaza uhlambuluka into yodwa nje ngithanda ubhuti ubani ngithanda ubhuti ubani noma ngihlasele ngosisi uba njalo nje uvuma into yodwa awungeke umdlalo ke phela awubheka ukuthi uphila kanjani imithetho oyilandelayo ithini imithetho oyilandelayo haleluya ngoba sakulesi isikhathi siphila esikhathini la sabazana abanamanga abazana abangenani iqiniso abenza njengoba izwe liyenza haleluya kulesi isikhathi sanamhlanje sisicela nidinga nibatshela amantombazana amancane ukuthi nani niyalingwa njengabo kodwa ngenxa ukuthi nikolunye uhlanga anenzi njengoba abanye benza mabelingwa haleluya anenzi njengoba benza haleluya kudinga nibatshele baba umoya ukuthi nani niyawabona amantombazana amahle noma niganiwe kodwa nenzi njengoba babalelizwe ngoba nesinye isizwe inomunye umthetho haleluya kudinga bazana ukukhulunywa abaqiniso baba umlanduli nibatshela iqiniso abantu haleluya bangathayi into yabo lena njengoba wena kuphethe ukuthi ube esinye isizwe uphila phakathi kwalesi unomthetho ohlukile abalokuthini umthetho wesizwe sakho uyavumela ukuthi ujone uyavumela ukuthi ukipite phuma ukipita uyakozwa uyavuthe emakhorasini shunyelwa la ukhonza khona abantu kuthiwani ujole nje udede nje yazi ukuthi ubhuti othile losisothize nje bayiloyonto kodwa futhi bayabiswa naphambili hayi bo bazalwane ngeke haleluya ngeke bas ayidumi kanjalo mayizosuka ayidumi kanjalo mayizosuka ekasiphile bazana njengabantu abahlukile phela uhluke omama banamhlanje omama balesikhathi uthola ukuguqa amaphinifa bebe ingcingweni bexoxa indaba elakhi iphinifa lidaba esifubeni umela phela uxoxa indaba emakhe umbonile emakhe ngesonto yokuvutha enkonzweni haleluya ukhona isizwe esiphila phakathi kwezizwe okwemthetho yasihlukile kunemithetho yezinye izizwe haleluya sileso sizwe webazalwane asenzi ngendlela abanye abantu abenza ngayo wena wedwa yini wena wedwa uhluke haleluya nithi nemshado yethu bazanayifani nemshado yesu kwena nje lento uthi niyothi mshado indaba yeni yobe sinyanyisa kade nahlala kosithiyezi nifunzana amabheka isani yokuthi angakasizakala unjalo Lothi kama kuthiwa iyashada sesiyanyanya vele kade lento iyanyanyisa hey nindele ukuthi sithi ungcwele kade yini ungcwele haleluya ungcwele ungasolisi nje ungcwele nje kuphela haleluya bazana kasiphila clean bazalwane ekasiphila clean isho ukuthi wezwa bonke cha lo muntu uhlukile kunami indlela enza ngayo ifani nendlela mina engenza ngayo ayibonele yena haleluya ungenzi nje umuntu bazana insizwa yezo ifika ingene ifithe nje phuthi musi phakathi kwenu haleluya
ifithe nje phakathi kwenu ihlola liqalaze nje kosisi ikhwebe kosisi fana ifike ibona hayi laba abaphila impilo ehlukile ifunde nini ukuthi kuphilwa kanjani ngoba the fact ukuthi ifike inganishelo ukuthi khona lento wrong ingane sipha khona lento engacacile ngayo haleluya ngoba kunezinto thina singayikhulumi thina sengasikhasokuncoma amantombazana siflethi noma sikhuluma haleluya asiflethi nje noma sikhuluma into eqondile ungathi intomathi ngiyakuthanda ngothando lukaKristu ayikho lonto uyatshala khonto etshalayo ngekazalana umuntu wesifazane uyoqasha kuze kuse ecabanga ukuthi uyangithanda ngothando lukaKristu angilekukhipha lokho ngothando lukaKristu athi ukuthi uyangithanda iyoqasha intombazane kuze kuse kanti udlala isigebengu somfana esiphila kulelizwe kodwa wadokta istansi sakwenye indawo imithetho yethu ihlukile bazalwane nokukhuluma kwethu kuhlukile ngendlela abanye abakhuluma ngayo haleluya sengimlimazile yini sengiphoxile hayi qhubeka bo ukuthi udlizono vele umuntu odlizono uyalimala imali njalo uthi ufakaza ngawuthi mina ngijola limali uthi mina bazana angena uJeremy Custard nentombazana alimali athi kusho kuyena ulinyazwa yini ngoba ngishobile ukuthi akwenzi haleluya ulinyazwa yini yena uyakwenza hambisa imthandaze endlini zamantombazana emaresi yangena uyisumthandaze uyothandaza haleluya imkhuhlane yaleli vangeli abantu bayafundana athi umuntu ngangiyithenga ingulube isesakeni ingulube ngivumele ngoba ingulube vele ivume ingulube uyabona ngohideke lamathwala uthi ayingulube ngempela ngoba uyakuzalisa lo uqamba ingane uthi uphutha liyenzeka afike omunye uyoqamba amagama azaphele kanti wena isigigidi sentombazana Fana usheshe umbone nje umfana nomgunyathi umfana lo unomgunyathi sheshe uphele haleluya sheshe uyibone le ntombazana ephutibiyela uthi le ntombazana inomgunyathi nasemsebenzini nje uyibone le ntombazana inomgunyathi le sheshe uyele eqaleni sheshe ibone nje ukuthi angenziwa kanje Langihlala khona bazana kunomunye usisi nje wendawo akakhona ubejwayela ukuthi ngihlala eduze bebazana kwamanzi afika azowasha abesekhohlwa insipho azoyicela ngamnika kokuqala ngelilanga wafika wadlula waxinwa isisu wacela itoilet ngamvumela wabuya ngelinye ilanga ezabimi ngiyafika kuye uthi ngikuvakashele ngashintsha kusweni wabona wathi ngiyadlala wathi ngikhohlwa insipho eyowasha wathi ngikuxinwa itoilet akaphindanga ngoba kwabonakala kusweni uthi angiyona leyo nhlobo isitheshe singakanani sona wakayino umswangaphi lo haleluya Kashisha ngabonakala nje ukuthi hayi amphethele ubetha thina abafana balesisizwe aphila kusona kanti ufika komunye umuntu uhlanga onomunye umthetho haleluya ngoba if bengiphila kulesisizwe sakhe ngizomfaka endlini ngoba ngihlala ngedwa kodwa ngeke ukuthi ngiyensizwa eseyona uhlanga enomunye umthetho kwathi indaba yami ngicacise sisuka musuke nguthithisa wena musuke unginyanyisa nje uyanguthithisa uma uzosibhedela uthi uyashelwa uyafonwa hayi wena usixolele ufika kanjani ba sixolele wena sixolele nje sixolele haleluya akamphila kahle utshani siphila ngakwesinye isizwe asihlukile kwesinye isizwe amen ngoba singahlangana abazane sonke la kanti siphila sonke isizwe sonke usuzobona ngokwenza umzana uhlukile kumina akenzi njengoba ngenza haleluya ngoba ngesinye isizwe sizoklasha uklasha umoya athi umzana wathi sangiphiwa ayiklasha umoya
Ngoba if besinomoya wodwa besizohlangana. For the fact ukuthi siyaklasha ukusho umoya bahlukene. Ngoba Jesu sihlola nomoya. Ukube bazalwa sinomoya wodwa besizoba munye. For the fact ukuthi kuba asikho munye usho umoya bahlukene. Bawuthi umuphi umoya ulandelayo. Ngoba ngekho bazalwa umuntu ongangenwe. Wonke umuntu ophilayo ungenwe. Kuyadiphetha ungenwe umuphi umoya. Yes. Nesangoma singenwe. Nomthakathi ungenwe. Nesidaba singenwe. Akekho umuntu ongangenwe. Ungenwe umuphi umoya wena. Mara uNkulunkulu ongenwe uwo wenza lonke kanjani. Wona director uthenza kanjani. Siphakama simeni ngenyawo. Wasiphi isizwe wena. Ubona umfuhlanga. Ukwenza kwakho wenza kanjani. Haleluya. Wenza kanjani wena. Impilo yakho yangakhomba ukuthi umzalwane. Emsebenzini la usebenza khona. Bayafakaza abantu osebenza nabo ukuthi umzalwane. Haleluya. Ungesiphi isizwe. Siyathandaza egameni lika Jesu. Ungesiphi isizwe uphile ngakuphi. Phile ngakuphi. Ukhona imbazana ophakathi kwethu. Othi mina ngazana noJesu. Ngiyafisa ukuthi uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yami. Mayikhona njalo aphakamisa isandla sakhe.